За каждым выступлением юных артистов на нашем конкурсе стоит огромная работа. Многодневные репетиции, оттачивание до мелочей каждого номера, поиск интересных идей и творческих постановок. Каждый старается показать себя более успешно, ярко, на максимуме своих умений. Мы продолжаем показ выступлений наших участников республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда». Меня зовут Анастасия, мне 12 лет, и я занимаюсь в детской студии вокала «Событий». Мое самое любимое занятие – это пение. В детстве мне нравилось сочинять песни и петь перед зеркалом. Мое самое первое выступление на сцене было в 3 года в селе Королях. Я хочу передать огромную благодарность своим родителям, которые всегда поддерживают меня, всегда рядом со мной и помогают достичь моих целей. Также моим преподавателям, которые научили меня многому, научили показывать себя на сцене и, конечно, вокалу. Sotaru siremsir saridanga sarelin süragerin eren silahın imakte Sotaru siremsir saridanga sarelin Gıraki Jurula siretin Vehetten kuputay Irdık yokalanga Gülümnür dalguranga Göreye köpüde Yörünü doybuda Сахарым сақсақ сырға, сағынан саңаран, сарапа чиен ихен, кей көрбет сірігер, катағарин дал бурга, күтіге ихігер кейрен, кире тұрар, таракан үйен табар хен көрер, күтірілгірдік, күргүйден барда. Ирбеккенду, икки мостақ тұрахан, ағыр екке кейренген алтақты тұраған. Қаймақ қалбарайдары, ехеттері астары әлжетіп сесілжан. Ең қайдердері, әмен саппаян барын, әбейтін бұжар бұхығын білерін бір тақтан кәғығын. Еті
майгагаттан эгиттэнтэн саатэнэтэ. Сарахын сирей. Таяңатылан тасмасқағын бердіреме? Тархану деди кытайдың кіре кітті. Сарыса, сағырым сырқа. Аргучи ордан амырей, уақтасыла, уақта көмілі. Араспойды тұттарғын икки моспыттан еңнеме әйгін әттәбәт. Хатта ән, қара ұт. Икки қынаттақ болыңын ихінен тағынан әрге екітін. Әңін раз бір тағыл жобақтан барын бастың асты олым арайдатчы. Аскенін амтаннағын айматчы. Үлігерде хырилар еннерін тағатчы. Сарасы қорақота, сық-сыққа бол баққынды. Туара кейі қарағар, туарақ барын тұтағатчы. Бәйтін кенігер бірібіні барын білбет. Бәр тәлбәқ, бебекелерім. Мен атым Савина Александра Афанасьевна, арылақтағы әйге сынелан кенігер ұсыран салаячынан үләгейбін. Мен 1990 жылдаққа культура, культ просветі бітеремін, хореография салатын бітерен күмбігін еділі үләлі сылджабын. Бігені бастықы балерина Аксинья Васильевна Пасевская, Зинаида Николаевна Попова үйерет біттірі. Бұл білеген күстік өңкүй бөліға 1996 жылдаққа тәрелді біте. Бұл өгі сылларға Үйренмет ертамбы тоғылар арас әйгеға үлелі қамсы сылжалдар. Бігеге кен тұтта аттықпытын бағарабыт Федотова Диана культура колледжін үнкі салатын бітерен білген бәті специалист. Онына колледж культуры өз курсын студенттара Слава Владик Яковлевтар сетихилақтық үйрене сылжалдар. Біге репертуар бұтығар үнкібіт коллективігар улус хореографтарын кытта бірге сүбілі әммет арас үнкүйлері тұрыр бұппыт. Ол үнкүйлерінен кенілер арас тағына конкурстарға, фестивальдарға кыттанна сетихилақтар. Бүгін кытта тұрар оғылар бұт сами кірі бөліқтір. Сабысаңы кытталылар. Ол да болар кенілер бұйыл балача сетихилақтар. Мен атым Крамшин Коля, Петр Петрович Петраков атымын. Артой бәстірін eskolotun 2 клахи өрінен бітердім. Үнкі білігір өңхетті оқы жарықтылар. Бәге бұл өріқтілгір әлбақ тәрәхенлерге конкурстарға кіттілі бұлтпет. Бәге бейіспет, кейді қадалық ол жоллақ!
ансамбль турабыт, нөбаттан жабыт, қорғай дендеренеттен, саныр санаға барды доғыла тұрдуын, Лырырыгат канаттатын, баға санағатын батын сетехин, тұрорымыз салғыдың сарып құтыртуды. Бейді бес футболар. Дружбе сила! Мен атым Табонова Алена Валерьевна. Нюрбалуғын қорыла нәхілегеттен хылжабын. Қорыла ортосколатын музыка вана английский тылын үші жалабын. Тылжыққа бахарыларынан жүріскенден намынлық бүйір күрісті өсте. Бұл аты болағына бейізге уалаттары кітті сөбілі марамыд. Kurup jürüsken kurdu jürühüyen jeresçilli hırtınlardan hanattan ılımıppıt. Bilingi icca haccar jürüsken ansambulun ucu ühüs taharin bolar. Hıtı olattar, turorumuz sığların olaq setiher sığlaq soruktaq. Örebülge de hanyap bakısı botağa da hanyap bakı olaq. Künay nal jarıktanan attan bilgi bir gün bu gühay karanga taqsan uaqların olan toyan kellaqtaracı. Maqtanıya mete bilgi Korulabıt nehirlegen bahalıgar Ivanov Timofey Alexeyevичка bem apıttan ona olatlarım atıttan kuru biheka masını tünen ayanır bitigar kemal hörün kaçça da tünen kemal hörüger olaq isirak bititten yeyen turan maqtanabıt. 1, 2, 3 Söngün albumdan postubun En istek sorulku hatırlanabın Asbın gerekenler git Arıl haymi çergit Doğru hatırlan görebün Gereken süren verilmi de En istim içerik albümler sansıdar Asbın gerekenler git Arıl halmi çergit Doğru adılan görevi Sanatar, süreği tatar, doğaram surukuna varmar. Söngün albumdan postubun En istek sorulgun hatırlanabın Asbın gerekenler git Arıl haymi çergit Doğaram hatırlan görebün Sanatar, süreği tatar, doğaram surukuna varmar.
Перед вами этнофольклорный ансамбль «Мендене», что в переводе с венского означает «звезда». Девиз нашего коллектива звучит так: «Единство духа – это главный двигатель в искусстве, в творчестве, в коллективе, да и в жизни». Мы искренне убеждены в том, что при достижении наших целей, той самой звезды, катастрофически важен синхрон не только в песне и в танце, но и в мировоззрении, во взгляде на эту жизнь и вообще на энергетическом уровне. Мы идем к этой цели как коллектив, потому что не будь этого, мне кажется, нам кажется, что механизм будет сломлен, особенно творческий коллектив без единого духа. Наш репертуар и в целом вообще наша жизнь, наверное, крутится вокруг двух языков и культур. Это и венский, и якутский, так как мы родом из Табаласского района, Табаласского наследно-Верхоянского района, который был признан территорией проживания коренных малочисленных народов Севера, а по рождению, по праву рождения, мы с честью несем звание якутского народа. Если говорить кратко о наших достижениях, это многочисленное участие в республиканских, во всероссийских и международных конкурсах, на международной арене, в Дубае, в Латвии, в Италии, где мы занимали такие высокие, удостаивались чести занимать такие места, как гран-при, лауреатство первой степени, и где мы, конечно же, принимали участие благодаря нашим родителям, благодаря чьей поддержке мы идем к нашему развитию. Жағыла тұрағын, құр сұлтар уаттара, тілін үзір